Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki MDC jong ka Sales Autonomous District Council ki balasong ye ke jelang ka bekar ke hakakat lai terek mentau bena jemang arhajar ka kandai. Kila syem ya karai bandawa na ka sarkar jela bakan tuklar no mardor banyakran ba ka sarkar Assam ban pelai no Yau Secretary jong kahima nong spong na ka along ki pulet jong ka jela Assam ki badang yai beteng ban set bendi yu haduk kini kisngi. Hakan ni jelang lawan sementa de ki MDC bakan top ru UCM kahima nong spong upa em Patrick Emyong bat kiseng balang. U Chief Executive Member jong ka HEDC uba Ten World Car. Ha ka jekran bat kinong patai kubor hadin ka jelang ulaong. Baki MDC kila syemrai ban salat ye kendo markhmat bat menteri rangba ka jela u konrad ke sangma ha ka khatsau terik mentau bena jemang arja ka kendai. La ban kedau hang ne bau CM bat katu kan ne ki MDC dangshan kila her jurep ya ke yengsa jong ba Michael Warjri ke belasak thombor bat syak penjular ha ki paj bhor bat thang dusman ru ye ki duler bat ki kot kisla badan kam jong ke himanong spong kane ke jelang ha kane ke singi kala rairu ban pen embiang ya ke boundary committee ke ban pej ye ki kam ki bedai bat ke jing ya kaja khapon ha pedang ke jela Meghalaya bat Assam hadin menglio inglio ngau nglio jingtip paling iru lembag kubor ya tu jinjian kali yang jungi mardor katu kini MDC ini penbej punya dek cuti jaga pada pengilik cuti jaga ini isyar ke jong Ahmad bagi jing penjulor ke para liam tiit la bom ke ying jongu paya ke jongu la penjot la penpralut ke ying ke sem di khiu set di khiu tiu bat ke baham ke bagi kham penjot lani ke bagi kham target syu kolong ba yang ikut Islam jom orang ba angtur la thanglut baru khot jela asyap thanglut hang tuha ba kita ikut ke berang yo i bani puli ke dak si lanya persang bani apit nya kami ikut ku hambu ni kita ikut Jakarta dibagi tips scam tu orang ba ada way ni ba bat scam ku ba pen scam ba ya ka jinglong try jinglong kembra ke jong Jakarta puta Jakarta dan kalian jong i harin ni le tu ngla yo ru bil ban ya slok khun jong i ni snow bungi penremjur yang ni ke jingja ya ke jinglek dan bor jong ke sarkar Assam di polis Assam kan hadu benda wan kem wan te wan rong ya ubriu na ye omdei bo umi hasurok de henry ngaimat kadon ke jing snow ya pher hakanu maga lenti ke bangin la on batai ha ka ba upai ba lani umop ko uralek ban tit ban bom ya ba Warjri bat ka ba snow lengo kalong pat ba hadin ba tit ba bom la kem pat ya la lira ada polis Assam Syatisha Assam ti nakalian ke jungi halor kani ka bentangi snow bungi penjur bat ha meeting ke bungi syong bentak sngihi ngila rai pada kawi kasur ngin ke pajur bat ngi dapen bor ya soka bal takalong kepala ban wanra kloino yau neu ba Warjri sepo Meghalaya bagi kes ki jong bro khoi on try mo Meghalaya nama usimle akam sniu ku Assam henre le apo Meghalaya ba wan kem re una po yi la pengat ye kendon ko phe dingi halor kane ke bentangi beneram bani benbor yo soka ban wanra no mardor yau ba Michael Warjri sepo Meghalaya ni kong ni rai ban pentamai biang ya ketua boundary committee bagani ke boundary committee kan sakan thup lang ya ki dekat jang ke isi MDC nak kalian etai ba punjuru bagi seng balang bagi ti no sensia nang bangin la ya ke ban lumbiang ya gitu ki kot kisla ba ke jogo pod ban scam lamba ki land record nang bangin la ban penpau mo ya ka jing scam jong put usam jong ki ma ki jungi tegini ki karai ke ba ka bagi le kren ba la ya rai ru ba kani ke jingi kenduk kan nang continue ni nang peteng na ke pos lembaga ni ka boundary committee bat kubjuru la ya rai lembaga ni ke jingi lang ba ngin dawa na sarkar ya ke ban pelaj no ya uni rangba belong secretary jong himanong spung ban ra no sha Meghalaya bat ya kani la ya rai lang tan ban led the delegation sha u chief minister la sha ga singi la dangila ban yo ka appointment
ini lihat di MDC ke di balak dan kumjuru di Senghalang di Great Northeast mani kendu CM bagi juga por ke jingelang ke persngoba ya ke jing don kamban don no ya ke police outpost angke apo new balakwa ke bandong ke win ki lat jingedai ki briu ki pesong ki than kaput ki jungi la ya rai ru ke jingelang ba kerpat ke sarkar miglia bagi deban ai ke pre registration ya ki briu ki jungi ki pesong ki boda bakum juru bagandon ka spot registration mau ya gitu ki jika kita gitu ni apa boda ba nungkong ai ke jingi kran kalong ba karai kalong ba nagalang kene ke jingi kenduk mata kin tho ko we ga jing tho saka sarkar meghalaya ba marrot ba sarkar ka de ban sim khai kene kam ban wanra no ia ni beri ujungi buat Michael Rodri siaga ni ka sit Meghalaya nomor ba kecing sim yang saudara Asam Kelong Beai nomor ba kecing ja kedang dai bai haga jurisdiction juga Himan Sukung di bawah distrik haga Meghalaya dan dai kalau sim biu kalau kalau ngamtip ke register kes nem nomor ngimpat ai kendu ba ia ki yu dari kejing tip kejing kalau mau buat seti, kemudian immediately kejing ikut mentah kalau bah ke sarkar Meghalaya akan sim kaya kena kam dan kemudian ke sarkar sampai di bawah warna nomor 2 yang boleh usaha kena kam, jelas kejing nomor kejing tip lu ngimiok kejing tip ke bah marmar, dari kejing tip nali yang pakai mbak ni ki nong kit kami mangi hadin balami ka newspaper. Hadin ketu ngila ya kenduk ya kini ki MDC CM ngilai penbaik itu sengil ngi wan lang siti ngilai lang ban lej baik sepang atau kejing ja bad hagujuk ke poru namar ba ke headquarter jong kena hima kadon sanong spong de ngi kendu ro ya UMLA jong kanong jong ka mau plang ka bahap ha konsesi mau plang ba SK sun bana kali yang UMLA ro sim khiahi atau marmar simit atau kecot so chief minister sya kini ki CM but I go piro so speaker badai ban sim khai kena kam bat kumbang hiju pensengau nak kapor bangi don kampalat ya ka police outpost santi bakan long kum ga jingeda mo ti MLA jingi bla mention kita ba don kam kerki wala ki sarkar ke ba lalek no kim simla pensengau ibu penban haga jing syah kapor badang long home minister jo ba etja lengdo ngila keren ni kene bakalami lo kejing perkat ban bu sati ringi sengau diau ba bu penban sesoyong ke bomdon kono kejing kejing ono ha soyong kolong kejing singai ringi sati kolong kejing ye re umjumlam haga jaga ba de ban bu ban haga jaga bomdai de haga bede bakane nakaleng kimaru nang ne sitmat ngila persang ngin sakot kerki ya ke state committee balada don kam ngin koridor barema ban simekarai kuno gede benle ke bede bakane kakak nakaleng jong ka himalay te uday brujungi na ban sim kya te haga tu ka jinglai marmar sathiru ngila aimen sim hi tu ki khon ge mal ni haban sim kya na mar uday brujungi kam tam lele tu ba Michael uday nongkit kam jong ke hima nadu kisnem ke ba nadu snem rupusan kolong sekretari hima bat ka jingdunong jongi ka hima kalong ba ikot kislah ki babon ki dan bet ni te nomor ba la ba sekretari na du snem rupusan ki acting sim ki lekiwan ki sim ki lekiwan himi mut ilong baik ku sekretari kadon kenan ni por ba lada don lada ka diskonsil ka bu acting ino le sekim khanyi hukum sekretari kadon hi kum gitaru ki por dan ki por ki babon hi udah mu sekretari ke kejing dunong jungi kolong ke bakrau tu kata mau ni di orang bah ubah don sia kejing kitri don sia kejing yadai put sam jong ke hima bat jong ke kentup mau habadi ke hima de ke state ke berkuai ke nak kapor sia kapor ngijui konsol ngijui krem ni bas hakabere bat ka baide bat sathiru ke ba ula sem jing mu ula konsol ini ngile trelang ngile lek sak ban lek sa ke state ru kunju sono lu nilai jual lang tangan ni. Kini keserkar Assam kawan ban kentur sekene ka hima kejungi lengba ka terwa ya ki jimuntoy sekini ki breu ki bisong tu.
pum kalai ru kai free connection ka umru ka penbiang te nang ta sakini kisrok ko kum kani ke jingja mantaro ka de kisrok te ki beri kidon kami kisrok te nak liang jungi ngi je kerana ka pos ko dan rai mudan bapat ya kata te kumban supun kan mal hakapor badang long chief secretary jong ka jalan meknya jong ba PBO war jri hati don tang kipos bagi signal kalai kamdon te ki beri kidon kami kalai tengi ile ikren ya PBO de da kapupuram ngis ngau portoi mi isim kya atau badang long sim star mukul te ila thok daga sithi marma te dra phun nga sithi ba mai khar ong kalawan kalai re ka ba susi kalong hadin sithi orti pada kalai kamdon su umdon ong lek pe su te kisim jinge ga nying gino kit kam himang ngimla kan ban budin mo ngimla ban sarai kum basarai mesi kan jinge kalong kumta te de gidle sithi ro ngi habe ya lang ba ka sarkar na ya ba ke jelasa ngimyo ban ya na ka mekhle sama umdon surok ni pun sengai kata kejot ketu ke jingking ke baja baya ke jam mana kani kidon lain lagi jingking nila kerpat ro ya gini ke nung pek hakabide bat ki yu banong ba la dalong ka bala ban ai ban repair no daga state metlia ban pau ya ke jing sim jigit kli ya ke jing long try kani jiga handai dan masngap ngiyum tu itu ke jingking bagisna karena ni bari ka tu ka maudungki badon hani bola kawa baca kan bahasa jaman kan ke jingjaru kede nak tu ka daw ti kede kata kan gitu ki bari bosong tu pat kim de ki khasi bi bat kila song de ba ai je ka ngi mata kila song la nu kisnam ki bom swa ti kidon kam ya kali kawan surok te namar ba kim de ki khasi te ki lekerpat ngatharai ki lekerpat sawa ka sarkar asam ka sa ai ka surok ne haganur ko mam tip ha dengan su antar kata ngatharai ki beri kidon kam surok te ki wan ban sina jana kliang jungi ngi persa na ka porsa ka por ban sina ka sarkar asam laga de ke elektrik laga de ko laga de surok ngi ju persa na ka por normal boleh ngi septing ba lang ba ka jing tre jong ka de development la sai kan sa claim pe ki jaka